Ndagushima neza amatwi muri kano kanya mwamwese kumvaho amakuru y'imikino wa gatanu mwiza kuri mwese. Tugiye kumva amakuru y'imikino agezweho mu mugoroba rero. Tugiye kwibanda ku ngingo ebyiri zigezweho cyangwa se amakuru agezweho. Tugiye kwibanda kuri Spain Cup, ubwikiro Sport yaye itsinzwe muri penalty. Turaza kwinjamo turebe ibyaranze umukino, turebe n'icyatumye Rayon Sport itsindwa. Ingingo ya kabiri turaza kora kuri UEFA Champions League, uko amakipe azagenda ahura byamaze kumenyekana. Numva izo ngingo ebyiri zonyine tugiye kwibandaho kugira ngo tubwire abanyarwanda muri rusange amakuru agezweho muri uyu mugoroba. Tudatinze reka turebe kuri Spain Cup. Ni imikino yatangiye ku munsi w'ejo. Tuzi ko igizwe n'amakipe, yari amakipe ane, yari Rayon Sport, yari Police yari guhura ndetse na Mukura na Kivu Sport Elazil. Ibyo byahuye ku saa 9. Ikipe ya Kivu Sport iza gutsinda ikipe ya Mukura igitego kimwe ku busa. Ikipe ya Kivu Sport ibigeze ku mu masaha nimugoroba no haba umukino w'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Police FC, aho byarangiye ikipe ya Rayon Sport itsinzwe kuri penalty 4-2. Niho ikipe ya Rayon Sport bayitsinze. Umva ko minota 90 byarangiye ari ubusa ku busa, bitabaza penalty. Siko batera penalty 5-5. Ahangaha hari umutoza hari ingingo Francis yagerageje gushyiramo abakinnyi biwe anabakoresha neza, ariko birangira bidakunze, aho byaje kurangira ari ubusa ku busa, bitabaza penalty. Ku ruhande rw'ikipe ya Kivu Sport, mu izamu ryayo harimo uwo bita Niyongira Patience, niwe yafashe penalty ya mbere kuri Kivu Sport, yatewe n'uwita Manishimwe Jabe. Umva ko mu izamu rya Rayon Sport harimo Junior Dande Junior, niwe yari mu izamu. Penalty ya mbere ya Kivu Sport yatewe n'uwita Manishimwe Jabe, arayitera arayihusha. Noneho penalty ya mbere ya Rayon Sport yatewe n'uwita Shuti Didier, nawe ayiteye Niyongira Patience arayifata. Ahumva ya mbere kuri imwe kuri imwe, bose bazushije. Ariko penalty ya kabiri ikipe ya Police yaje gutega uta Pichu Shimimana, ubona ko Pichu niwe yayiteye rwose, penalty nziza cyane, umupira ujyamo. Penalty ya kabiri ikipe ya Rayon Sport aje gutega n'uta Nisingizwe Christian yari yaje anasimbuye arayinjiza rwose. Penalty ya gatatu ya Kivu Sport itegwa n'uwita Nzayitanga arayinjiza rwose. Ubona ko abakinnyi ba Police batera ku ruhande rw'iburyo rwose, wo bita Dande Junior bamuteraga ku ruhande rumwe. Penalty ya gatatu ya Rayon Sport yatewe na Junior Kameni, ayikubita poto umutambiko wo hejuru, birangiye itagiyemo. Noneho penalty ya kane ya Kivu Sport itegwa no bita Kwitonda Elibaka, arayitsinda neza mu ruhande rw'iburyo, yateye umunyezamu wa Rayon Sport Dande Junior. Penalty ya kane ni uwo bita Moza Daniel rwose yari igaragaje cyane, yaninjemo ahindura byinshi, yamuteye penalty nziza Sasenik, umupira ujyamo. Birangiye uyu Patience yasakomera amashyi uwo bita Daniel, wako yamuteye penalty nziza cyane kandi atabitekerezaga. Penalty yahaye rero Kivu Sport ya gatanu n'uwo bita Mudahemuka Jadie, niwe yayiteye rwose irinjira. Birangiye penalty 4 za Kivu Sport kuri 2 z'ikipe ya Rayon Sport. No kuvuga ngo umwe mu basi penalty ni Shuti Didier wa Rayon Sport na Junior Kameni, nibo bazihushije. Ku ruhande rwa Kivu Sport no bita Manishimwe Jabe. Ndumva ari byo byaranze umukino, ariko reka turebe ibintu Rayon Sport yazize
kugira ngo itsindwe uyu mukino cyangwa se itawutsindwa. Ese ibyo bintu byatumye Rayon Sport itsindwa n'ikipe ya Police FC ni ibihe? Tudatinze reka turebe ikintu cya Amakipe ya Rayon Sport yazize umunaniro. Rayon Sport arinaniwe pe. Batangiye imikino ya gishuti ivamo, hahita hazamo sekafa ivamo, banayitwaye badatsinzwe ivamo, ikomeza ku mikino ya gishuti. Umva ko n'ubu yari ikiri muri ritime yo kumenya gukina, ariko wabonaga ko abakinnyi hafi ya bose bari bafite akantu k'umunaniro, akantu bakinaga nibyo, bari bafite ishyaka nibyo, ariko ikintu cy'umunaniro wabonaga ko kibarimo. Umva ni kimwe mu bintu byatumye ikipe ya Rayon Sport itsindwa. Yakinnye neza pe, ariko byagaragaye kuri ikipe ya Rayon Sport ni umunaniro. Ni umunaniro rwose wabonaga mu bakinnyi bamwe na bamwe bagiye batandukanye, cyatumye ikipe ya Rayon Sport imbaraga yari gutanga atarizo yatanze. Ikindi kintu cya kabiri ikipe ya Rayon Sport yazize, mu bakinnyi harimo kwirara. Ngo kwirara si uko nabivuga, cyangwa se kumva ko igomba gutsinda, kumva ko yatsinze amakipe aba yo mu Rwanda haba yo hanze, iravuga ati noneho tumwe turacyatsinda, twe turi ikipe itsinda, ntabwo tuba dutsindwa. Aho niho abakinnyi bamwe na bamwe baje biraye, bumva ko bagomba gutsinda ikipe ya Police rwose, bituma bisanze mita ya mbere irangiye nta gitego babonye, mita ya kabiri urabona ko kubira kuvuta 70 ugiye ko batangiye gusa nk'abashiguka, babona ko iminota imirangira, akora ko akantu ko kunegirija cyangwa se ko gupinga ikipe ya Police mu bakinnyi ba Rayon Sport cyari kibarimo. Cyo ni ikintu cya kabiri cyatumye ikipe ya Rayon Sport isa gutsindwa. Indi kintu cya gatatu, bamwe bagiye basesengura bagaragaza ku mutoza hari ingingo Francis Christian. Uyu nguyu ubona ko nk'umuntu bita Elitatu na Daniel akunda kubazana mu minota ya igice cya kabiri. Bavuze ati kandi hariya ko wari nk'umukino wa nyuma aba yabanjemo, we yagendeye kuri ya filozofi yajya akoresha mu yindi mikino akaza kubazanamo nyuma. Nibyo kuko ko yabazanyemo umukino usa nk'uhinduka. Elitatu na Daniel yabazanyemo umukino nk'uhinduka. Baravuga ati kimwe cyatumye ikipe ya Rayon Sport itsindwa aba yababanjemo. Urumva ko nirindi kosa yakoza, ariko mwe musangwe twagiye dukora, hari ingingo Francis ashaka abakinnyi be bose bakina. Icyo ni ikintu tumuziho rwose. Urumva ko ikindi abakinnyi ba Rayon Sport nubwo bakinnyi Spain Cup na finale rero kuzaba ku cyumweru iyo baza gutsinda bakajya finale, ariko mu mitwe yabo bamo bitekerereza Confederation Cup ko bazaguruka hano kuwa mbere. Ubwo hano kuwa mbere n'ubundi muri wa munaniro twavuze n'ubundi bya uhambere, ariko imitwe yabo akeshi bamo bitekereza Confederation Cup kwijya muri Cameroon gukina imikino mpuzamahanga. Icyo kintu cyo bakinnyi cyari kirimo, ubona ko ibintu byatumye wa munaniro hakazaho kwirara, hakazaho kuba ari kwitekereza Confederation Cup. Umva ko cyari kindi kintu cyatumye ikipe ya Rayon Sport itsindwa n'ikipe ya Police rwose, bisabye ko bajya muri penalty. Ikindi twavuga cyatumye ikipe ya Rayon Sport itsindwa, Rayon Sport niyo yari ifite igitutu ku ikipe ya Police, kubera ko iyo turebye Rayon Sport imaze imikino igera mu 9 mu 10 gutyo idatsindwa. Bakavuga ati none n'umujyo tugomba kuwutsinda kugira ngo dushimangire yatsinda. Rayon Sport niyo yari ifite pressure nyinshi cyangwa se igitutu kiri gutuma bavuga ngo abafana dutsinde. Bakinira kuri iyo pressure rero birangira ibyo batekerezaga muri bo bidakunze. Icyo rwose nacyo ku gitutu byagaragaza ko ikipe ya Rayon Sport afite igitutu ku ikipe ya Police. Ku ikipe ya Police ubona ko yuko yoyo ivuga ati n'ubundi twebwe ntacyo, nubwo ari ubwa mbere yo gukina kino gikombe
muri bimwe biri ku birango no mu kintu byatuma unakomera, twese ikipe yose yagitwara yatsinda, ariko polisi ubona ko yari ituje, yiturije, yashyize umupira hasi, ikina rwose ubona ko ifite ishyaka, nta gitutu kiriho, ubwo ikipe ya siporo ifite igitutu kurusha ikipe ya polisi. Ibyo bigera nko muri 5 byatumye ikipe ya Rayon Sport itsindwa n'ikipe ya polisi bisabye penalty. Ikipe ya polisi igera kuri final izahura ikipe ya Kiyovu Sport. Tudatinze n'ubundi ikipe ya Rayon Sport izaturuka hano mu Rwanda ku munsi wo kuwa mbere, uko izakina ku itariki 4 ku munsi wo kuwa 5 niho izakina muri Confederation Cup. Bagiye kwerekeza mu gihugu cya Cameroon. Nk'uko abanyamakuru aho bita Liga n'uzajya n'ikipe atuze kuri RBA, tugiye tumenya byinshi bigiye bitandukanye, tuzagiye twumva ubusesenguzi bugiye butandukanye. Tudatinze reka turebe kuri UEFA Champions League. Iri ni irushanwa rikomeye cyane, ni irushanwa rifite amateka menshi cyane, haba ari amakipe muri shampiyona zikomeye ku isi, amakipe menshi agenda ahura. Ubu ryarahindutse, ntabwo bagikora amatsinda, oya siko bikimeze, byarahindutse. Uwo makipe yose agomba guhura, hagakorwa urutonde rw'amakipe yose, bagahera ko amakipe 8 ya mbere arakomeza, andi 8 akurikiyeho akongera agahura hagati yabo, hakazamuka andi makipe. Ubwo ko ni ibirushanwa ryagiye rihinduka. Uyu munsi rero tugiye kureba ku makipe yo mu Bwongereza, amakipe 4 yo mu Bwongereza, amakipe bigomba kuzahura nibura kuri buri mukino. Urumva ko ni ibintu byiza cyane. Reka dore ku kipe ya Arsenal yageze finale barayitsinda, ariko nta kutageze Arsenal amakipe bizahura. Bivuga ngo Arsenal ku mukino wa mbere izo ikipe ya Real Madrid mu rugo, Arsenal izayakira, ikurikizaho Bayern Munich hanze, Arsenal izasohoka, hakurikiyeho Dortmund mu rugo, hakurikiyeho Real Betis hanze, hakurikiyeho Lille hanze, hakurikiyeho Napoli. Lille izakira mu rugo Arsenal, noneho Napoli Arsenal izasohoka, ndetse bakina ikipe ya Saba mu rugo. Iyi ni imwe ikinamo umunyarwanda Michaels, umukinnyi w'umunyarwanda akina mu ikipe ya Saba. Ikipe ya Arsenal izasoza ku ikipe yitwa Praha, nayo izajya hanze, Arsenal izajya gukinira hanze. Ubwo ko ayo ni amakipe, ikipe ya Arsenal izahura nayo Real Madrid, Bayern Munich, Real Betis, Dortmund, Napoli, Saba n'ikipe ta Praha, nayo makipe ikipe Arsenal izahura muri Champions League. Tudatinze reka tuye ku ikipe ya Liverpool. Ikipe ya Liverpool izakihura n'ikipe ya Atletico Madrid, Eter Domira, nayo ikipe ya FC Porto, ikipe bazahura, ikipe ikomeye cyane. Izabazanye ikipe ta Club Bridge, aho ikipe ya Villarreal, ikipe ya Fenerbahce, ikipe ya Leipzig, na amakipe ikipe ya Liverpool izahura nayo. Ku ikipe ya Man City, ikipe ya Man City izahura ikipe ya Paris Saint-Germain, ikipe ya Barcelona, ikipe ya Sporting, ikipe ya Lisbon, ikipe ya Porto, ndetse n'ikipe ya Lens ikinamo umunyarwanda Sahab, ndetse n'ikipe ya Napoli. Umva ko ikipe ya Manchester City niyo makipe bazahura. Ikipe ya Manchester City na ikipe ya Bayern Munich, Barcelona, Sporting, Lisbon, Porto, Lens
ndetse na Napoli. Niyo makipe ikipe ya Manchester City bazakina muri UEFA Champions League. Ikipe ya Manchester United, amakipe bizaba muri Champions League bazaba ikipe ya Bayern Munich, ikipe ya Atletico Madrid, ikipe ya AS Roma, ikipe ya Lisbon, ikipe ya Villarreal, ikipe ya Saba y'umunyarwanda Michaelis, ndetse n'ikipe ya Como yo mu gihugu cy'Ubutaliyani. Umva ko ni amakipe ane yo mu gihugu cy'ubwongereza ari muri UEFA Champions League. Turebye rero turasanga ikipe ya Arsenal nifite navuga izabona amakipe akomeye ugeranyije. Ikipe ya Real Madrid, ikipe ya Bayern Munich, ikipe ya Dortmund ni amakipe akomeye cyane. Ikipe ya Arsenal igomba kwitonda cyane kuko ibushize yari iyoboye itsinda, ariko uyu mwaka ho biragoye. Aho gusanya dusesengura muri rusange turebe byinshi bizaranga iyi UEFA Champions League. Tudatinze reka turebe andi makuru agezweho muri umugoroba. Nko muri volleyball, ikipe y'u Rwanda y'abagore yamaze gutsinda ikipe y'igihugu y'u Burundi seti 3-0. Aha rwose ikipe y'u Rwanda y'abagore yatsinze irusha cyane kuko nka seti ya mbere ikipe y'igihugu y'u Rwanda yatsinze 28 ku manota 6, byasanye iminota 18 yonyine, byari byoroshye. Seti ya kabiri yatsinze 25 kuri 11. Seti ya gatatu yitsinda kuri 25 kuri 13. Bivuze ko kimwe cy'umunani ikipe y'u Rwanda y'abagore izabona ikipe ya Burkina Faso kuri uyu wa gatandatu. Umva ko ni ibintu byiza cyane bigiye bitandukanye biri kubera muri ino volleyball, ko iraryoshye cyane mu buryo bugenda bugaragara. Indi nkuru yindi iri kuvugwa cyane ni abakozi ba Ferwafa ndetse n'abakozi ba Premier League hano mu Rwanda. Mbere yuko shampiyona itangira bagiye bahugura amakipe agiye atandukanye azakina iyi shampiyona y'u Rwanda, bagahugura abakinnyi, staff yose ndetse n'abakinnyi muri rusange. Bose bagiye bahugura amakipe agiye atandukanye. Nyeka ko kuri uyu mugoroba abakinnyi batoza b'ikipe ya Sunrise nibo bari batahiwe, basorejeho bababwira amategeko n'amabwiriza, ibyahindutse, ibyo bagomba kwitwararika, ibyo basabwa mu buryo bugiye butandukanye. Nicyo kintu kindi cyari kiriho cyasorejweho kuri uyu mugoroba, aho iyi staff yahabiye abakozi ba Ferwafa ndetse n'aba Premier League bagendaga basesengura bijyanye n'ibizaranga ishampiyona y'u Rwanda izatangira mu cyumweru gitaha, mu kwezi gutaha kwa 9 mu matariki abanza. Indi nkuru yindi twasorezaho kuri uyu mugoroba ni imikino ya gishuti igiye itandukanye. Ku munsi w'ejo ikipe y'Amagaju yatsinzwe n'ikipe ya Bugesera igitego 1-0. Ku munsi w'ejo kuwa 4 yayitsinze rwose kandi iyirusha mu buryo bugiye bugaragaye. Ikipe ya Bugesera n'ubundi ku munsi w'ejo izakina umukino wa gishuti n'ikipe ya Kigali FC. Kigali FC nimwe yahindutse, nimwe yitwaga AS Kigali ariko bahinduye izina yitwa Kigali FC. Ku munsi w'ejo kuwa gatandatu rero ikipe ya Bugesera izakina n'ikipe ya Kigali FC umukino wa gishuti. Ku munsi wo ku cyumweru ikipe y'Amagaju izakina n'ikipe ya Gasogi, umukino uzatangira saa 9 hariya i Bugesera. Umva ko ni imikino ya gishuti igiye itandukanye iri gufasha abakinnyi cyangwa se iri gufasha amakipe hano mu Rwanda kwitegura shampiyona izatangira mu kwezi gutaha kwa 9.
ndagushimira wowe wanteze amatwi hano kuri Damascene TV show. Ayo ni amakuru y'imikino yaragezweho mu mugoroba kuri wa gatanu. Amakuru yarimo agenda avugwa atandukanye. Twarebye ko atandukanye muri siporo, muri bifasha Premier League, twonye amakuru menshi meza. Gushimira wowe wanteze amatwi rero, abashyashya mukore subscribe, mukanda ugazogera kugira ngo tujye tubana, kugira ngo ngeseho ikiganiro uhite ukibona mu buryo bworoshye. Abari kwandika muri comment cyane ndabashimiye, Imana ibambere umugisha. Icyo mwambaza igitekerezo mwandika muri comment, tuze guhura muri video ziza kuba ziri imbere. Murakoze, ciao ciao.